مخدوم صٲب کتہِ تہٕ کر ٲسۍ زامٕتۍ؟ مخدوم صٲب چھِ 900 ہجری منٛز زٲنگیر کِس علاقس تُجِر گامس منٛز زامٕتۍ۔ مخدوم صٲبنِس لۄکچارس مُتعلق لیکھِو 5 جملہٕ۔ 5 جملہٕ چھِ: مخدوم صٲب ٲسۍ لۄکچار پٮ۪ٹھے خۄش کلام، آوٕرۍ شُرٮ۪ن نِش ٲسۍ لوٚب روزان، خاموشی تہٕ تنہٲیی ٲسۍ پسنٛد کران، گِنٛدنس درۄکنس ٲسۍ نہٕ زیادٕ لٔرۍ، دپان تیٖر اندٲزی تہٕ گُرۍ سوارِ ہُنٛد اوسُکھ لۄکٹہِ پانہٕ پٮ۪ٹھے شوق، کم زیادٕ عربی تعلیٖم آیہِ گرسٕے منٛز پرناونہٕ۔ مخدوم صٲب کُمو ناوو سۭتۍ چھُ یِوان یاد کرنہٕ؟ مخدوم صٲب چھِ شیخ حمزہ، محبوب العالم، سلطان العارفین تہٕ مخدوم صٲب ناو یاد یِوان کرنہٕ۔ مخدوم صٲب کیٛاہ نصیحت ٲسۍ لُکن کران؟ مخدوم صٲب ٲسۍ دۄہس راتس خدا تعالیٰ سٕنٛدِس عبادتس منٛز آوٕرۍ روزان، تِم ٲسۍ شریعتٕکۍ پابند روٗزِتھ معرفتٕکۍ طلبگار، توہم پرستی ہٕنٛدۍ مُخٲلف، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٲسۍ خۄداوند کریم سٕنٛز عبادت کرنس سۭتۍ سۭتۍ دُنیاوی طور رٕژن کامٮ۪ن ہُنٛد تلقیٖن کران، نیک عملن پٮ۪ٹھ ٲسۍ زور دِوان، مسجد تہٕ سرٛان کُٹھ ٲسۍ تعمیٖر کرناوان، کٲنٛسہِ مخلوٗقس آزار واتناونس ٲسۍ بیزار، فرماوان ٲسۍ زِ خدا تعالیٰ سٕنٛدِس قہرس گژھِ کھۄژُن تہٕ تس سٕنٛدِس رحمتس گژھِ وۄمیدوار روزُن، حلال رزق گژھِ کھیوٚن، دُنیاہس تہٕ دولتس گژھِ نہٕ لول برُن۔ مخدوم صٲبُن آستان کتھ جایہِ چھُ تہٕ اتھ کر چھُ مٲلہٕ لگان؟ مخدوم صٲبُن آستان چھُ کوہ مٲرانس پٮ۪ٹھ، تتھ جایہِ ییٚتٮ۪ن تِم واریاہس کالس عبادت کران ٲسۍ۔ پرٛٮ۪تھ ؤرۍیہِ 26مہِ صفرٕ چھُ یِہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان تہٕ وۄرُث لگان۔